Kene bovani fo. Oh, ravake. Tete jene bovani. Tuta jene makene fo keda tani. Tira! Indimi zitamenyekana. Ndio mubibona? Tuzatubibona. Rapapa shakaraye. Wamubona kujya babivuga? Indimi ziganje gute? Zitamenyekana. Kandi bongera n'umuntu utamenyekana si ariko nawe uvuze niwe biguye. Kandi utamenyekana nyene arabashaka pata no kubugiki. Kandi utamenyekana tuzavugira na siporo. Nawe ntabyazi n'abandi babivuga mu ishengero ntibazi ibyo ari byo. Ibyo bitamenyekana rero ntaco byofasha umuntu. Sura akelasi ni peta no kapowa vardenda pena ini wibone samone imana yambwiye ngo ishwanya gusubwa bubaraka ni wikimi fola ini wisamanga imana yambwiye ngo twegere none ese indimi zitamenyekana zirabera bizera ikimenyetso utarati aho bugiye guhera ku mutwe twari kwanza ku murizo kugira ngo bigende neza ibiri inzoka ibirazungagiza umutwe tugomba kubanza kureba izo ntumwa mbe nazo zavutse biratatata ari n'uwavuze ngo zirendere n'icuma c'imoto mu byakozwe n'intumwa 2:5 hasome tumande turebe mbega izo ndimi bavuze n'izivugwa muri kino gihe zoba ari zo aranditse ngo i Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana sawa bari baravuye mu mahanga yose yo musi y'ijuru ico gihinda cyumvikanye ico gihinda kuko intumwa ntabwo zari zarize harimwo abize n'abatize bategereza guhabwa mpemu yera abemeza iby'icyaha akongera akabigisha indimi akorana abantu benshi barajorerwa hari hakoraniye abantu benshi barajorerwa ko bari bafise mpemu yera bakavuga indimi batazize kuko umuntu wese yumvise ururimi rwabo baruvuga subiramwo kuko umuntu wese yumvise ururimi rwabo niba n'umurundi nkumva bavuga ururimi rw'iwacu rw'ikirundi ko hari nawe bavuye mu mahanga atandukanye kuko usanga intumwa zikoraniye hano hakaba haje abakongomani bavugira ingara abagande abavuye muri bawundi bavuga ngo icewa n'abazamarawi n'abandi hariya bakaba baje hano nukuvuga nabo ngo bumvise muri uwo mwanya zivugwa nuko nango aho hantu hari ahantu hagurirwa ibintu byinshi abantu bo mu moko yose indimi zose niho bari Petero akaza akavuga icyongereza umuzungu akumva ati Yes, why don't you speak English but you didn't born in this American? Kwere kuvuga wewe icyongereza utaciye muri Amerika. N'undi muntu akavuga igifaransa n'igiti. Uwo mu Faransa bigenze gutumbereza ko nubanditse baravuze ngo umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga abantu barumigwa bose baratangara bati rega aba bose bavuga Abanyagalilaya aba bantu karabagalilaya kuki bavuga izi ndimi kandi n'igitumye twebwe tumva bavuga indimi z'iwacu zo twavukanye sura akelasi ni peta no kapowa vardenda pena ini wibone samone bavugishijwe indimi z'abantu bavukanye kuko Imana bahaye indimi zo kubwiriza ubutumwa mu moko yose umva ibihugu byari bihari reka mbere kuri 22 haranditse ngo nico gituma indimi zitamenyekana zitabera abizera ikimenyetso ariko kizibera abatizera umuntu atizera ni wanezezwa n'indimi bavuze paragaje ngo ngo sema baba ni wafashwa ngo ndiyo ngo vuga mana Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 20 handitse ngo amajwi yo mwisi nahari meshate ntari tafise uko risobanurwa ucongereza handitse ngo indimi nubwo ari nyinshi ku isi nta na rumwe rutagira ico rusobanura karabara gorozirige gororia ubwo bisobanura nibigire yo bivugi gutyo umuvugishwa w'ukuri n'abaheburayo rimwe avugishwa somye uzukavuga ngo handitswe ngo Matayo ibyo bindi uza kuvugishwa ubwo mukore Bibiliya yiwawe kuko abahanuzi barahejeje kwandika ikwiye kugenderwako nta bindi bintu uza kuzana bishasha bitari hano soma hamuburira abantu ibisigaye byo kwereka umuntu akerekwa ngo umugore wawe ngo muri kumwe ngo cy'isezerano igihe batwarana Imana yari yambaye amapine y'imbaho siho yari kandi ngo yari yisize imenyekane byondo mu maso Imana ni yari ugasanga rukora bahenda ngo nereswe Imana ngo yabonye ngo bino ibi Imana ngo yakuntumye ko bana kubwire mwahuriye ko yamanutse muri kuva 19 abantu bakiruka ngo nijwi ryayo wahangaye kutumva rivuze kari micuraga yo watumvise nuko